Kardom Tokso on 6 schedule part 483 and then along pinang many to Papondo, the Banso to Papon along it'll be Tim Hon EPSLC President Akihai Sarjanga Taralang Yaisita, along the Banso Tokso of pinang many to Papono. Pardon. The spinning wheel on Panke Carbiango burning issue, still a Banso burning issue, so Atomon. It had done a Tomon, Carbiano, Thomas Council, the Kitty Joya, Panpenan Borilo, Halabon, so Kitty Joyalam, Tebangetilo, Pgr-Vgr, Eviction'S, Alam, Kitty Joya, Fancy Penan, Carbiano, Thomas Council, the Clam Tap, Clam Full. Basi ini di Sarapan, ini orang Cardi Ponjelo mangke. Pgr-Vgr, Eviction'S, Japan, Carbiano, Thomas Council, atau tarik kreasi notis pilot. Japon po. Oh, lano lah Agos. Kali Japon po. Agos kali Julai. Julai Japon bonita sebelum tarik kreasi sebelum. Julai ciklo 11 kan isi council atau notis pilot 15 days angkong. Ladet temangke isti order ki kalam itu doning ko era hini atau isti order kelong subangke tarik kre hini. La Julai sektor la non kedam tang. Sita halamang so order long Carbiong long autonomous council pen halabang clear tu de hadang tok do mo itu sa kana pada halatum kupia potsi code along epia dunde det lo labang solam Carbiong long rapini anda chinila la pen rarafam Pinianta Carbiong Law Autonomous Council tum Clardak lam cethana helan labang solam ki dia fasil jak tap punom malam la star ben and Clardak ben bakhan ki posila tum epia ram de lo labang solam ram leran fat cinta sa Kardom alam ke lapulo Chris year ni Japon po Chris year ni July 11 ni Carbiong Law Autonomous Council atau order pilo je nikre pongbong pupali nikre pongbong la Pgr-Vgr along lepen Kheroni la pen Uttor Borbila along pen Jasmet Kheronia ba ni masih la so notice ni Kheronia ba hala dak pen eviction po hala encroachers sa tompan non tribal pen kedo tribal kalidiat atau apa eviction mani tharlit etpok lung etpok ama kupuson tong hala encroachers atau holam punang ko lagi bihari atau alang litu high court along damlo bang inquiry rahini atau Don inquiry ini itu Sanjay Bhagat Lapen inquiry si Don inquiry si itu mana kata we Don inquiry ini alam itu case file download case number WPC 352724 la nang litung lang dat si Meji Bondo order lah a case lah anke halo bang sub case bidang lo amat dak justice atau dak order ki pialong ke pulo justice tu order ki pialong a order a paragraph angding hinialong the learned senior counsel for the petitioners has submitted that the standing counsel for the KAC representing the respondents number 4 to 7 was informed for listing of the matter today. None appears on call for the said respondents.
order là hello nang litum me thang da mobile phone long technology là hello là number 2 along cái top hala don inquiry ini tu case pidam lo eviction nang ni pu a case pidam lo bihari tu ada amma hala bihari tu advocate abang da Carbianlong Autonomous Council advocate atau mapan birta pilo da inform for listing of the matter ama in nota advocate ke do ko ano de bang ko bag do kom la Carbianlong Autonomous Council advocate atu hala tu in nota dun de kuda non-affairs on call ke hang sita ke hanganta lalu arjuye det dunde det ama hala don inquiry hini itu our side long lock lo ama no mat ke eviction nang ni pu order pape pass det akhima council pen hanga pudun de ke lama si hala high court ta hala bang inquiry ini don inquiry ini abihari atum alam arjuna kokla la si dakulo the petitioners shall serve certified copies of this order to the principal secretary KASC respondent number 5 to bring this order to the notice of the state authority. The principal secretary of Handang po alang lida tuliran rong hang ke hai omorsing tiso ke hai la tu apan akhima alang litum si eviction ke claim ng popot la si alang litum pan birta pivek nang ji isilang danang jong net posa Pgr eviction ye fan council dum kupi possession pa ong re labang solam di nomor itum chini nahi man ke kedam tang Carbiang long di folong de ira solam kedam tang amingkan MAC election juddet pe nikke bangbong Carbiang long tum BJP tum ke hype rong di full landing road rong pang long Carbi to ma hema bang ki priya bang ke aso namung ka bang latum high court pen st order chowajia panda Carbiang long autonomous council tum st order la pipe hala sot bang ke Carbiang long autonomous council pen ka chotoi dor advocate tum ta hala sot bang ke tendu sita pini non itu ke thaigo bang ke Pgr-Vgr lo ma bang ke hala bang so st order ki pia hot hukum KPR hoda mai Carbiang long autonomous council pen ka chotoi dor advocate tum bang ke KPR dun hai hede biar mana ciklang dun hai Ciklang dun hai hede te la bang so na KPR posisi ciklang dun hai hede lo alam bang ke la bang so Carbiang long kacaria CM dan singlok BJP RSS bongko sena ke Carbiang ke mate inglong so ke man kera itali lo bang ke ang theke non clan dak lo ke klang dak lo alang itu eviction ke claim ke lo la kecil pinak apa claim ke lo Carbiang long ar lo ke etra Carbiang long ar lo ke Carbiang tu pan ka pe ning long rat tu pan ke lagi eviction claim ji lagi ke claim ji chot kali ka claim ya lo rong pang thira long hala tu rong pang thira sorda high court long choning ri jam lo eviction nang nipu amala council advocate atum si eviction nang jipu pudun tip lo amat istiorder pidal anke ili tum sini na ye council advocate atum ke aning ke hang ben le hala da karjab dun kali la thuga arul lo lage la CM atum kopima gipu la son ningje dunon ceklang dunon tu ansi alang litum
dun charge ningye dun charge yong si ceklang dun nang ni ningye dun nang ni polotam te CM tum yong si ceklang dun nang ni ningye dun nang ni polotam te council advocate tum ke ceklang dun de lo ningye dun de lo la si non ke theklong ke non la ra ke klang al ko hello CM la pen EM atu la alang litung a advocate apan ceklang dun ri uklok lo ningje dun ri ukok lo hala eviction ke pape dolong le eviction pape claim long le det nang ji musi alang litung pudun turong lo kaning ye dun de pe no masih ki pudun lo la pa ya Ken dun de mangke la ke nang tu still dar chela noi poteng kalang lo still dar pa che wan na po wan lo Kane la ke ini cuma ke pan ingong so ke pan keraya political party ka lipu bangke ang klang dak lo BJP juga kali le la klang dak BJP ne kala national political party ke la ke ingong masuk pan kera tunge rai kom ke pu bangke ang hek pini klang dak la dak ki pu hala order la bang kia tu pulo bang kia tu a advocate atu bang kia tu ge inor ban number 4 bangge Karbianglong Autonomous Council represented by the principal secretary Karbianglong Autonomous Council lalo principal secretary lo 5 la ben number 5 bangge principal secretary Karbianglong Autonomous Council amit ang matalo hala Afra bangge Principal Secretary Council Afansi Karjapira Laben number 5 bangge lagi Amethan Council AP Principal Secretary Amethan amata Arjap ani ke hang penta Arjap dunani apollo lapu abang Laben Joint Secretary in charge Revenue Department Karbianglong Autonomous Council lalo Laben Assistant Revenue Officer Dongka Revenue Circle Latum anda dunde det Manggil klang kuda ko ge dunde det kangjang mangi principal secretary ta dunde joint secretary ta dunde assistant revenue officer ta dunde jo la ya athema la ange ki dunde polete matha tha adai lo tung si adai lo sita hedi adai lo sita latung ge officer chak ke di ketoi nai ke CMEM tum gen de latung si toy dun de no dun ri ko hala tum bihari tum stay order pa che wan long nang kulo ni tum eviction hai he kulo ya alam ke alam ni sia video long ni ke dosa la Pgr-Vgr ke oproposal e pula kusialang ni ke ninje non magic lang ham lo oi alang ni ninje ke no ta video tu lage na tu social media lo na tu YouTube lo lang tu teklong ji alang li la bangso election na campaign ora lang ninje la hai Pgr-Vgr ke lai Eviction'S se lai ke oproposal kusialang ni ke ninje pek do la bangso la pen non te chikok de lo ke arni si CM ke hai pulo DCSP atum anda neli room sido pula hadi noni ke teklong bangke DCSP atum anga lang li room sido setahala Muna Chauhan lapen lanon dakedo ini Sanjay Bhagat lapen bang koi rahini hari anke Pawan Kumar latum anke CM room lagi tu kali CM putak sih gitu CM jarum itu tunang galang layu klang dak labang suar High Court order ben klang dak lagi lapan aku tu tulang sari kami panar jadi non Pgr-Vgr lo deh kedam tang penangan ningkan ini literal apolta before railway line along le railway line di posisi Karbianglong Autonomous Council tu Eviction'S sedang ulah talu kalang question apa jadi la dani tu railway officer tu pancing kidang lo railway officer tu pulo netung ke eviction nangi pusi pulo amat Karbianglong Autonomous Council tu Eviction'S sedek pusi naga tak tu di Eviction'S sedek tuning lo pining kali lah tuning lo ningkan si literal kan isi dam tu ada sita nona bangke itu kecili dai bangke la donin ko era ini atum han del Eviction'S hi kali lo kepa thesi donin ko ne ma stay order pabichon lo ege non la bangso stay order ta tum da stay order chana pura tum mane biar ke Don Farun ke pulo ne pilo Don Suri hinisa Don Suri ni itu mangke eviction telo mangke la bangke non iklan attention lo athe done inko era ta stay order pijel lo ha tum da
kalang pul. Kalang. Alam tu pun lah Tuhan tu setiap dah pilih Tuhan setiap dah pilih. Kalang. Kali masa. An ke hala tu pul hadi. Netung ke eviction aja kong tawi pu badi. Aja kong kena ahut pen ke alang litu aja kong ingtang pik sige cipu DCS pian na ne rules gitu sige pu. An ke hapu ke la eviction alam nang lilo te ala tungge aja kong awi netung ke settlement nang ta long lia patak ki pian na aja kong awi pu. An ke lahir ho kitab lo Assam Land Revenue Manual daksila manual along si Assam Land Revenue Regulation 1886 tadolo ante ajak kong awe pu bodi ajak kong awe pu bodi alang litungi pu ke la eviction se det ya bhansi ajak kong awe pu alang litu Pgr-Vgr lompen eviction se det ya bhan ke chia to man eviction se det ya bhansi ajak kong awe pu alang litu ke krong re ajak kong litu sita abuyo hala DCSP lompen itu APHRC to bhan pula te ajak kong dulu karena pecok na peteng dan itu pan vilo lagi. Ateman itu ni inglong arat tu menjok na itu sini je ben. La bos alang itu mana pecok na jok na peteng kam clever. Ange jo ajak kong awe pu budi la dak lang non je. Ari sihat tadi inut komane kapere dun te kabang putang. Alang li polon itu siksidul tengke settlement ajak kong awe pu budi. Kalau settlement dan nilihat settlement alam dah aku budak Alai ni rule alam dah. dah kipu yo. Provided that the Mikir Hills Land and Revenue Act 1953 bolong. Mikir Hills Land and Revenue Act 1953 Section 2 along. Section 2 along pulo provided that all references therein to the state government and the deputy commissioner shall be read as referring to the district council of Mikir Hills Autonomous District and revenue officer. Alang ni po damai alang itu pulo government Assam government pen permission nanggi jati po bani. Alang ni tumban pu elo autonomous council hello Karbianglong autonomous council ke Assam government pen Jehoman lo pusi dakato. Lapen ke deputy commissioner ke revenue officer revenue officer pen Jehoman lo pusi gitu. Dah. Ante aja kong pusi abide pusi revenue Assam state government lo ke damna la kam ke dulan. Anke langka de. Alang itu settlement aja kong abe pule boleh kata. Settlement aja kong abe. Jadi, angin ni fancy la than tapre kubodi, mislead kubodi, than tapre kubodi. La sinang itu la rak atung kacini kan tung tengah akita kira cinang krai tu. Ni liget than ahok mapima. Akita cinang krai por hiwere ke pilo ke kisung kang gitu. Alah kaya lah kenang nilai tu kan lo. Nilai itu kali, kau anak pakai je. Sudah kaya. Rules under the Land and Revenue Regulation, Chapter 1, Settlement Rules. Laso kitab ke Autonomous Council tum NN lo mati ha. Aja kong. Settlement Rules dulu. Ku mesti settlement aja kong abe pu do ilang. Tipu bom lang. Settlement Rules ta da Karbianglong Autonomous Council aja kong dulu. La sidak pulo. Rules atau bangso alur settlement rule. Patah ki pije phana aja kong dulu. Patah ka cancel ya phana aja kong dulu. Laben ke patah ki pipia thai long le cerai mare tumata ki plungi kathar li aja kong dulu. Ladak rule 18 na long lagi nilile ka tokali mislead punang ni. Nilile ka tokali lagi. Bahana ajirding o 1886 Harokrener kebra trok aning kan sila ketok. Lapen la so losi Assam government lapen Karbianglong tala si enbom lu. Ladak tok lo. A rule 18 lo. Bulo. When such person has entered into possession of land that has previously been reserved for roads or roadside lands or for the grazing of village cattle, grazing reserve apa lo lagi tu.
or for other public purposes, or has entered into possession of land from which he has been excluded by general or special orders, and when further there is no bona fide claim of right involved, he may be ejected or ordered to vacate the land forthwith. Forthwith. And the deputy commissioner may sell. Deputy commissioner madlonte ladak pu logedi. Deputy commissioner pulote lage revenue officer. Aro gali revenue officer. Abi do re pona dake. Ab pawede la revenue officer akam ke revenue EM lo ke claim. Revenue EM hello revenue officer lo. Revenue EM ke mala patante Omor Singh kisu alang ni eviction unlo ang non ni alang li ke MP tulang MP EM tulang alang li aja kong tepik lo bugen Hini aja kong tepik lo bugen pia polo people eviction acha ko ni li pudam thule po ili tung jong tu nang kok le po hala encroachers Pgr-Vgr long encroachers alang li tung ke pheri lo hala tung bihari pina kapot kece pina kapot si eviction hai hedet hala sarke pangju inut vet along le bihari tung cerai khip lo high court pen da order do lo hala bang eviction hai hedet pia por lo ha athima ande jo an karbia to phan karbia phan sarke pangju vet yongi ta karbi gedi karbia phan kerap kangtung te ke hai he bodi kerap ke hai he bodi ade mahada bihari do o por karbia phan rap hai he labu bodi itu ma council itu andalang litung pulo netung besi DCR SP dan itu ma room sidu tapo ki putui anga itu teknong lo hala bihari itu ke sita itu ma CM ma putak sidu alang li bihari room dulu alang li si bihari room gitu lapu yo ke alang li bihari room gitu si hala DCSP to ta bihari room pon si ke pon to ya pan si kabor itu pendai sia question dalam sar nang kabi ni nang dong sa po Pgr long long le hai non tribal atoma farm land pata komat ki pilo lasta question dalam sar pena to mili fana arju hai जे नॉन ट्राइबल अतुम भान Pgr-Vgr लोग को मारो लेन पट्टा की पीगे रात तुमने की पीगे लिखे रोंग सोले पीगे लिखे लिखे कार्बियांग लोग ऑटोनमस काउंसिल लेन आइए मर लेन डिपार्टमेंट तुम सिस्टम में ना काउंसिल पे लो ए ला सर्कल ऑफिसर से ला मंडो तुम से ला बांसो लेन पट्टा की पीगे तब बांसो लेन पट्टा की पी को मारो सुई पीजनी के ये मत तुम से पीजनी के तेला बांसो लैंड पट्टा कापी पिया होती पर लगा तो वाला बांसो होत नंग नेक ट्रांग होते के दाके Pgr-Vgr लोग ले दाके नॉन ट्राइबल के मान लैंड पट्टा पिए पुनः सुनते चीनी लोग कहते people लोग ना पापियर कहते हला सो नॉन के पट्टेरा मांगे पिलो ला बांसो आधार तुम के लैंड पट्टा का दो को अपल कहां ये विषय नंगे पोला मा सेकलाम ने काजुलों है लासी ला बांसो लैंड पट्टा कोमालो की पिनर माइल तुम के चिनी तुम उठा सालो Land pata ke lage autonomous council sipi lage autonomous council dak pulau mati plain district ka lage DC sipi jadi lapen ahut pen nanggi pulote Assam government masih ka approve dundun kala ason adang theopu pinelote de and then DC is equal to EM of land revenue pulo kente DC के उन्नत लो हाँ प्लेन डिस्ट्रिक्ट के दाके EM के उन्नत लो EM सी के क्लेम दाके EM रेवेन्यूज की लापें जोंसी असम गवर्नमेंट अप्रूवल नंगी पुलोटंते असम गवर्नमेंट पुलोटे मत लो इक्वल के कार्बियांग लो ऑटोनोमस काउंसिल लाइल अप्रूव होमान लो असम गवर्नमेंट बेंचे होमान लो ला 6 शेड्यूल की पू ला 6 शेड्यूल इंटाक ओ पुरानी तुंगी पू Land ameter sabange long li la pen revenue alam lo pulotante Karbiang long autonomous council ke Assam government pen che homan la pen
land pen revenue khazana ki pi long le pata ki pi ka do ve alam pulotan te deputy commissioner pen em revenue ke si homan la dak a ronzi pu dako la six schedule pen si la so pe kapeman dak six schedule pen si kapeman pu tade ho nang litum ajahar dengan sini de yahala kitab kaprek pumat haji mene de a kitab kaprek ala ke pumat haji mene dak gini la 1953 the Materials Land and Revenue Act 1953 along Kopilo Mageto in pursuance of paragraph 11 of the 6th schedule to the Constitution of India, the following act of the Materials District Council, which received the assent of the Governor of Assam, is hereby published for general information. Lakente, a power, a jakong, la so lo kasilam yapan, a jakong ki endam ke dako 6th schedule. La 6th schedule do ko opasin la bang so lo kasilam un. Ante la so a 6th schedule igduk vok pu he diki pu he. A jakong dolo lagi. Non enthexide lote ko bulo lage enthen jong hele pisita lage enthexide lote lage amuni tu mansi ki lanan ponde la si ahokalam pu det lo the 6th schedule ke pana ke me pu inu de brahmin amuni de bamun amuni da Assam asor Assam Plain District sigedo bamun amuni arleng tepi ka ba Assam government long arleng tepi ka ba alang li pulo 6th schedule ke me pick lo until la non a council to ampan ki pike la so pa ang nole mukuta ke warason kuyepu pa ang no mukuta ke warla te pa ke mukuta ta chini ne dong go go ye lage ang ta chini ne la son thak thak si la bang so 6th schedule me pick ta Karbiang Long Autonomous Council pan pilo Karbiang Long Autonomous Council to chini ne de lo amat dong gogok ne la son si dong rup de pusi la council amasi dong tu rup de puyo ki putu la nili amen ye puintum de lo la arlek te pi ba nili no si ni ye la pen ha bang so ke dam tang sumrong hang ke hai ta du adum si du la so na penisialam sa nilinaw ipanakap di Bangala Caribbean Long Autonomous Council siam tuliram romhang ke hai stay order ke July tarik kreniar misi pilo tidak penpinia mikir plengel opinia ita tuliram romhang ke hai lam kelas itu ila kopia posin itu Caribbean Long Autonomous Council atau ada epia tunde depma Labang solam klar Caribbean Long pini arianta alam tiket playing that lit that visita pini arianta Caribbean Long palam klas kopia polo kopia kelo kopia posi pipelo protante ni kachini dam chini ni kachini tu naten protante labang solam ke Pawon Kumar pen tuliram romhan ang bom kaching wai so dulu labang so kaching wai so ke pat doke lake RSS bongo senat salam teman ketoi kalang le non ate protan pe pinya dalam lamka pia helan kubi posa da pia dum de lo kodalo labang salam no rak tu chini tu labang salam menang kan misa neli ta ke thanja son avelo ke thanja son avelo le te klang dak lo ken te kubi polo advocate ke toy dum de ai halabang so advocate ta dak di thule ke dokur ratong gali ha high court long si dulu Telepon में जी पुपो कहते टेलीफोन में जी पुपो हाई कोर्ट along si dola sa advocate council advocate ato hala to mahadang dun thadai pupo ya apran ni bezi pu etiken de abinong ke apran ni thom apran bezi pu nangji ladak ta ke to kende di bang ke file dam arni ka prek la pen hala a case ki thur ke arni ka prek ke mati di akhir loge lege thur ka lidet ke इसी नाम कमेंट दो सर जो from Parasango है West Caribbean Long आलो Bangkuan ba Donkuan aphan lo Caribbean Long Autonomous Council tumpen Caribbean Long Autonomous Council tumpen Inglong aso kalidera tumpan land pata kipilo aphai nang pikap unili atia jago sta pinianianta
nang tiai head cargeng lang autonomous council to party tiai head. PIA. Jo record tiai head ke. PIA. Arni si head kala la kre po tarik bodi langkung habea auditorium along. Ko ang lo ne pata pitang lo ko 5,000 lo ne pilo ne pata pitang lo ko. Sedah la dakta CM na ningye hai he. Je cargi mai Ka inglo so tum han ko ano ma epi ki tum han ko ano ma epi alam li ningye hai he. Tela he La pen appointment ta do pilo ko ano ne 21,000 pulo ne pilo de. Sedah la ta ki tum han ko ano ma epi la pen inglo rat tum han ko ano ma epi alam li asata ningye hai de. Anta intang o kubok. Tela arti hai ki hai that means tamane tatum non tribal tuman patta chuk longle sojor lu. Kachojor lu ke? Kachojor lu patta ki pi means kachojor lu. Karbia tu malung lisi kachojor pilo. Carbiang lu autonomous council tum longle sojor je kali sojor lu. Inglong rat tum along lisi ke jor lu. Athema patta ki pia ho hala premium pinange ka poisa dengi ken dengi la kachojor. Ana ling sita. Ame thang pocket lagi che thamji ka di mene seta dengi ken de hala treasury long sita bi aja de me thang pocket long de tham lo ane la ka chojor lo Carbiang lu autonomous council tum longle sojor je kali sojor lu. Kasi sojor si patta ka pire lo kente. chojor punang puri pupu hedi seta akama bangenang klang bong ke mati yo De longle patta kamal pi kente. Longle patta komalo kipike rat tume kipike like rat tume mina salam ngomong kali patta ke rat untuk salam ngomong lah rat untuk to koi to mi mana patta biong le lagi aprang ating ke lata karbia tu ma methang roma sardum sigi pi Dia so jago mah hala so ajak kong ta 19 pharo krisit ke ro ke thoman kan hala aron ka selam hol la ka than pet ro gente. Kasi nono bangke Carbiang lo autonomous council tum longle chojor lo pura apan pini pencetan kali masa la pencetan nangi netum ajak kong ave pik lo netum ma putak ke tum si ardon tan lo ke tum a order pensi netum kam claim nang kok kalang netum cetan dak nangi nitum apa non la bangso alam hosta la Pgr-Vgr lo la istiorder keciman long lo ke lake Carbiang lo autonomous council atau rente lo ubangke angke klangdak lo kali masa klangdak lo lake Carbiang lo autonomous council siam tulirang lo tango pula dak pini klang kali lo Carbiang lo autonomous council asiem nang li rente lo ubang sedake klang lo nang li hai lo ubang li klang kali nang li tango pula klang kali nang li rente lo usi nang lindu bok lo pusi tak iklan kali order lo pusi tok lo sa order lo la so si tok lo tapi enten un hai ko ten kirim lo kalam hai ten hai ko ten kirim li aja kong kang duk lo hai court lo anta dun hai hedet lo yo kirim lo kende mane kache song dun ya pan hai court lo kache song dun ya pan dun hai hedet lam sinon ni tu Carbiang lo nang se plan lo lasi kijutsi lam sarvan li pachini kan tu bangke Belek tu pita jog depo, itu masalah siapa alam ifam, sarafam, penalan, media tu metolo, siapa far ke lagi mislead, acip uselang ifam kirlo, jadi pini bangkel bangsa media fan ini jongjel, mau nangkit jong arti ke nantum lam nang cetak thai desi, pila bangsa tok so mesri pacini dah Lasi kewanjian ni jong si topom lang pulo tenang tuliran rong hang against to pi la Pgr-Vgr lam ipolo ite no mahedet nang tum tok hailo ma social media lo labang so agudi media bangke nang tum claim bang tono kalam tuliran rong hang ke ha copy post ha dak code long e piar to mahedet lo hala bang so la people tum tok hahedet kente ha hala bang so to ben la eviction Pgr-Vgr long pen eviction nang ji po tum anke lage non ke do bom CM council a birode BJP a pan ke alang litu in check hai nang po lano media arun lo kemme media tum jong sinang li komane favor tum pote nang media ken nang nelo komane han kilang ni komane nang milla so against to pote nang media part ten no je ini labang so tok so be nang li manang pachini nang li menang jong gelo
setelah bangsa menang jong lepote nang itu macam nela masih itu ke nang kini artis ansap kai labi ini lah bangsa tok so besini nang pacini lo tok so besini nang pacini lo mo pai for ni pai for ni itu council atum CM atum EM revenue lapen hala principal secretary dongka lo ARO dongka lapen ke joint secretary revenue alang litum dun dema nang litum lan dun nai lapang solam tok hai mai hema che dan dun hai ma che song dun hai ma che song dun hai hema nang itu pinya tok hai hela bang so media pani liar dun tum la eviction nang ne po hala kecia tu petition cancel nang ipu pudun hai ma pudun hai hema ilitum lan dun hur nai lapang so ketok bang pu pani liar men jong pinong lik nili puji nang jong si lar politician ke klan bang tung bote filong nang sunut nang media part ke nang nelu lapen bang so media mali ke panan li puitung lo nang itu bang so media ketok bang pu pan ke pare sirago mo nang itu media pan ini tu PSLC 1,87,000 nang followers nang itu pan nang strike lagi tu mage nil tum la bang so nang tu pan media pan tu media pernah pahok hegaji itu nana jakom donong ni PSLC lo nang to pini la bangso alam ke to ke komane fan aning ke pat ke ajoine sila bangso lam ke to usini ni thegam lo ako neli la ko an neli pudaming tumte seta neli puang tum ke jong si chief mislead ke claim a chief lo pudamte akitab se nam lok no tiu mislead kalima kan mislead na pima kopi masih kitab je nam rok apor hi hai de ente lah hai ya mislead abdul kisu barat kali lah mislead lo masa lai hu mislead lo maho la kitab le je nam no nang itu mong sin dupik lo bante phak ok ke chu bombo phak ok e chiklu yon bak chu chi de la kitab nam no chu che pindare ni kente sila mangso agudi media bang pu pan pini la mangso tok so la si pachini lo la si kevangia por jong si la puson tok pom la putang te ni tum tame nang itu mai against tok nang kokpu ni tum nang itu ma against ani nang kokpu komone siam tuliram rong hang pan ani pan sabi pan loss nang ke tok i ding hang komone favor pan ani ke claim ding hang putang te nang itu mai against ani tum tok nang kokpo ni tum ta ding nang kokpu ni tum pini kar biang long Inglong asok kan kera aja pasti tukam ke klaim itu masar 1951 dan 6 belum nanti kan tomalo nanti kan ceng itu tante kurti belum kudamet ku epak tak le kudamet tanang kan ceng ku tante itu masar jaya kata komalo nanti kan itu kata pini seksi itu dalam karya mau urus itu tak komajo ini lo ningkan troksi kebra ini lo pini lah seksi dalam ditandang nabi komalo nanti kan ke itu masar jaya kata Kecia sopan mana ning tanah ini komala temasar jai kata komana ning dak sikar biaro orang langsung aman nang kana bang doluma nang lisalu sarang panap jongta sita lasin nang ni mangke pilo mislead mislead aku la nitum politics ke claim apan le bang sob sikidul ta ke than ta kaliki nitung kamata nili HSDC ke do HSDC ke do la core group along ni tum ching vai di nili puno je itu autonomous state ke hang vek nang po long vek nang po sita hata ke hang abu da bang la sikidul pen ke long tang aja ko an chi pang go tu bom lo te mo autonomous state long tu lok ta aja ko bang ga vede po la po sikidul ta ot pang tang nang ji aja ko kang bo an chi en tu en nang pusi ne hala sohot ke pudun dut ama halat alam ditumta nang lithan nang ne pudan ne panang puti be kali he a okalam nang thanang ne punang puti the lapen inut minister of state aprang ke plan dun tang alang li penta ne licin wai dam lo alang li methang mata pulo sikidul ke constitution within constitution alang li tanang ningje dun lo lapen misen alam nang ningje dun lo lapen ajha to bangge thanan jipo bangke Hereduk ala sota. La si neli HSDC pen suti ke NC alidar bang ini atum pen.
holiram terang ke hai pen la pen Doctor jo entorong pia ke hai pen neli suti ge en sikleon thombak neli la sik sidul alam thanan pujo alam magi athema hala suti ge en ia teta neli yong se HSDC long do bo ma ho election je tan ra election HSDC tum rem tan te neli phanang pu me meji nang sik sidul alam than ba re posi nitum ke rem lo ke pu me meji la sini suti ge en ane neli matalo sik sidul alam order ting pen nilita ke theko holiday mati thek nilita amasi porhe boblo la paragraph 2 sa paragraph 7 pen ke allo selam ne election ka pedo la pen voter list ka selam la so aron selam nanji puni tu theklong lo la bange selam tu polo niligama thake selam nanji pupulo te la pen selam lo te council tum aninga rong pipo sinili a hogalam lagi apa jo bega lilo Hangder lidu, anjing rong pik po positif. Amat alam nitum ke tan por alam nitum aning oi turong. Halat tu council pan aja ko ko pe thia council nili claim lo. Nili poli nili long SSIC tum do six schedule implementation committee tu alam nitum pen anjing wai si nili tum ke claim lo. Amat bangai council tum aja ko ajak kong kiti takap hiri tu amar bange nili tu birudhe claim turong anje hala high court ni tum dam nan poklo high court pen order monglo lata ko ma thatu council tum nang ka ninga rongo populo amar bange kali aning oi turong nge high court pen ajak kong ke long tu okay high court ke jak kong si pilo lagi nang tum lo se selam no boleh lo ka selam ke ko mat si ajak kong la heluk mati ajak kong ke don nelo mati lo ka selam aron ka selam un lai lo ajak kong ke don nelo mati ake mahala so aron silam pidet no te ka do wi hala so aron na ting sinan si kro yu nan po ban tie ke theng men ke chok pan gali aron pen si aron ka selam helo ajak kong ke tin nei kam no la yung administration politics along ke ante aron ka selam ji ajak kong high court a pidet an alang litum aning oi turong la aning ki turong lo la sini tu election sedan nan kok kerte kasi dan kang tungret kali jet ke mati oke nasi pinong we tokso bangke nang tumpame labang so tokso nang lang tum ana pantani li chuning rilo pira Pgr-Vgr alam bangke nang tum monti parsingoy labang so isti order kipia hot kardiang long autonomous council atum upia potsi halabang so ni pia dun hai head that ma labang so na wala tentang munti hurta kupia posisi yang tuliram ronghang kacotoy jo network ya atum lapen ladak officer atum hati posi pai pia dun dead lo labang so toy dun dead lo pia posi toy dun dead lo labang so lama bangke na itu munti parsikha lasi klar dak lam komentu si kacini mai tum chong hong ding na jong si pihai he labang solam tar pihai he lo protang le siam tuliram rong hanta kerem lo wa arika cirung lo ni labang solam pacini lo asi pinang dia tok so bangke apoda doi golo nili aku putu itu ke hang ta dam de tuan ki yoda ka toy non appears on call for the said respondents kuyo la council along advocate atau apa ukil doman ke hang da dunde de ke hang dunde tu dalam dalam itu la ke hang da hedi bang justice tum si ke hang lo ti bangun tu justice tum si ke hang lo la da dun tu de ta lo herak ni lo kente la si karbiang long karbia peneng long aso tum han kelaji a party kali la BJP la pen national political party tum ke regional nangji ahok pe regional nangji e det cheraji lo cheraji protang de regional political party nangji nona tu jin lo komatsi regional pe pantang lo komatsi ke phan ka chi song ke ba hok alam ke thama constitution alam ke thama hala lo regional party asi pini na tu ta montino la bangso karbiang lo thomas council siap di posi hala bangso ni alam tu toy dun de det ma nang tu ta me di tali mo arju hodo ku posi lang tu toy dun de det lo kopia ke ke do lo
ini ada itu mal lamklanan betul lah. Basi labang solam itu tarik for di chong na. Tarik for wala eviction ni dia dolar sa. Nang clear pidana lah. Doning ko ini tum si stay order hangchor. Sita halap don surihini dolang mati di. Don surihini pote don farok sirket itu hilang. La suri si kalau don trok market. Don ingkoi lah ini apa sih eviction nang nek bicara na. Non amat evi lata kai ke ban kuali ke stage orang na. Stage. Non la don ingkoi lah ini apa. Don ingkoi don suriner ke puma trok di puma. Ande don faro krik trok sirket. Don faro sirket. Faro krik sirket pemang. Don faro krik sirket. 1900 cuma don dolar. Ande don faro krik sirket ande don faro krik krinya kepra trok si kepra nya kep atu mangi eviction ulang kan non. Sampai hala sarti pangcio long lagi eviction la ulang kan deh. Biar claim jadi eviction tanon. Sila bang solam mangke nang tumbang munti urno la pen nang tumbang me komatsi englong sofa na khiti chirai lam ka aning ban kaning gelo. Englong so reng nangji englong so tu man chirai nangji. Komatsi kaning komat a political party komat a regional political party si kaning gelo. La pen national party tu bang solam ningge hai ma. Bang solam nang tumbang munti nang konon mangke. Non ka munti apolo non hang itu munti thil bom nak lutan ke bang jia dike itu made itu malong di bangke itu along dengan masih kibir yang angring bangke kedung lu pasti la bang solam yang kita munti noi pasti pinang wesa kana choro lo pin la bang so talk show nang kita me ro la bang so talk show ti siara anotinda je than je ke bang jia por ko marsi teman der nang rai pipo ko marsi to malong nang rai pipo ko marsi ke nang rai pipo ke nang tu nasi kamunci aja kong dolo, nang tu nasi kamunci ke parsing nangji aja kong dolo, lalu nang tu mulai munci ponon, si pinang me tokso ni besar pana coro lo, labang so tokso, apor nang cikit tu teh pot, alang lifanta, alam hijau pedover nang, petibang jialang liki klaim kita masalah lo sampai anak tu saya anam parab tu nang, si pinang me tokso ke ni tem lang sering cek lo, kardok.